Uba HDR lingdo ukertong ke United Democratic Party, syaka election MLA arjar pulai ulo ong bo 4 jiyo sngau bo ding bilat umi so, hendrai tang kisya kiba tarbat kiba ketang yau pajba kesoyong constituency hagi sans nam baladap. Haba crunch kilat patai kubur hadian ke jingwan tap kerteng ban yakonya election uba HDR ulo ong. Ba udon kam ban serdap ya ke jingjot ke constituency kibala mi hagi sans nam baladap nadu bola sya'ram kumu MLA house nam arjar kapra. Haba kali yang jing ngos kam ban job mentaka kenti uloong basu up bat page yak result hak artarik ulber hadian ke election ke ban long hak arpenyau tarik mentau benai. Do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Ngasgo ba kadap da kajingsingan sudah bangayui ba kajingi jong upai ba kalawan pai biang mentah ba pinsai haka arterik ya ke result ke bani kimat ba khmat juga kalong ba ngan hapan serdap ngan hapan repair ya ka jingjot jong konsorsi kaba kabala pay kabla jot mentah perosan senam. PE no ikut kongres buat join ke Europe. Kamu bisa kalau bisa skema pin job yang namar ngakwa bangan don bat ka parti trairi ka bangan nongrim ke jongka kalong ban kentiu ban ra ya ka jaj benri ula job. Kidon kinong alam beleng dong iduna. We have got abundant of leaders in the regional parties. Temanu isa benlong unuilap andala andak UDP kala job bos. Obviously, naka party kejongi we are fighting ngi yakun ngi election. Hapo ka jingalam jong ba medba lengdo. If the party comes to the power, obviously ba medba lengdo will be the leader. Kejingduna sudah nadu mingi sesabngi nadu syate syadu syate. It will take me years to repair the damage done. Ki dingso ki bau tu kurtong kan pi wong ba kase bilat badonu dingso ngangampat jios go babanu ding bilat un so kai hari tang itu kiso thang ki badon sia te ki lada pisiat ki hap lada piyu te kitar te menta ki briu ki lathar ya kan ke NPP na so yang susi Jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela